radimo, idemo obilaziti ove tu paviljone i po mogućnosti u sat vremena vidjeti što više stignemo ili odigrati što više igara poput Division 2 od Toma Clancyja. Kad smo bili malo prije na main stage-u, Death Stranding se trailer vrtio. Dobili smo ga na release day, brat je naručio Collector's Edition. Kufer, mala bebica, steelbox, kodovi za avatare, soundtrack, sve živo stavio. Opet izgubio. Pa spušio odmah. Nije od tijela. Idemo... Lijevo. Šta sam ja? Tourist Daddy. Ovo su ti moji. Ovo su Međimurci. Čekaj. Daj ga nauči, jel imamo onda? Nemoj to prema curi taj pištolj. Znači Stavimo mi je najdraža firma. Drugi kupuju ne znam kakve Razerove miševe, nemam pojma čije, Rokatove, ovo ono. Mišić služi 3 godine. Mene služi miš za 20 kuna 3 godine, za 20 kuna i to od te firme. Haha, ajmo, drži. Nema za pare. Ko bi pobjedio? Znači, ko bi pobjedio? Jel bi Goku ili Naruto? Jedan od njih lapi mi sve. Mislim, daj ga pogledaj. Gdje pokaži gdje ti živiš? Ja živim. GG! Pa je nizak, ali nije toliko. Ja sam Slavonac, tako da sam našao idealnu igricu za sebi. Nekak se pali nitro. Kako da idem nazad, prikoli. Pali nitro! Ima mjesta prazno. Ima mjesta prazno, hoćeš svaki... Znači. Koliko lud moraš biti da te 3 puta ista kompanija zezne odvuče u isti Contention? 3 puta. Šarkunov podložak za miš. Ajde da učujem ko je najglasniji za Šarkun. Ovo mi je 8. put na kojem sam došao, 5. na kojem radim. Por iskustva uvijek je 5 ljudi, uvijek 50-60 tisuća ljudi dođe. Svi proizvođači igara, svi koji imaju veze sa gamingom u Hrvatskoj se moraju tu pojaviti. U Europi smo manji samo od Gamescoma, u Njemačkoj. Znači, nakon par sati provedenih ovdje, zaključili smo kao prvo ne možemo sve proći u 1 sat. Kao drugo, nismo krali klincima na kraju joystike, jer iskreno, bilo mi je malo žao. Ja sam ugrabio prazno mjesto na Medieval je prezabavan ko što je bio uvijek. Retro puta, super stvar. Iskreno isplati se i definitivno preporučujem da dođete.